Ador bar snong mor keneng hakasngi thoding kala ya kren bat kinong thok khobor kilapan pau ya kajing persya halor kajing temu panwanra ya ke checkpost a national highway kane kajing persya kalami hadin bau nong mikmat ketegatain uba having stone karpran ula kersyan ya kajing temu panwanra ya kane ke kerdop talasi a ketegatain usordar kesnong uba pita jelawai ulaong ba kajingdon jong kine ki checkpost haki surok ba ne highway kapentut ya kalik kawan ki ba seni pemerintah kalau hadir ini ki social media ini ki berada ba 57 aku ba memikmat dan berom jeni ba MLA ba ajak sekarang di kersyan itu ke jitmu penbu itu ka checkpost juga ki polis apa ka national highway di bahap pos nomor 9 kumcu hadu ki minta juga highway berang center di besar te kawai kalian jeni akne ko pon mat kalau berpau bagi sowi hap kebahan kalian macam ini dawa yang lu bentuk di checkpost apa ke highway di bahap ka area juga mau nan kata aku long ba i ba ke jingdan di checkpost apa ke highway pokoknya ini ka jingkut ke bubun kali kawan cuba ba hantam ke jingdan kali hantam bebu kali kawan cuba ba kalau menjaga lu accident maka tip highway kali jibun di truk di bagian bencana kali menpai kali teknik orang ke jingdan hai ki ba mulai kawan trong kesnong kumcu trong bulu kebalik buat kantam ke dekat national highway ke dekat transit road tinggi bahkan ni kalau buj ke pos kapor bagi nong kesnong kucut ni yang dalam kesnong ba dalam kepala ni dewan weng no ikene rei akipor bom swa ni juga keren ke pos kapor rei itu kapor kong ba nak kalian ke police department ke aidau ba ni dan ke dekat checkpost ke checkpoint baru bangi check ini ki illegal pol transport ba iya di highway di nakaliang SP ki ong ba ni Pak Bo kata rehadin pangilai keran nakaliang terusnong ya urusan charge kemudian police station penuan yang no ikene checkpost mo penuan ikle kawan coba ba di nak tak dalam nakaliang ka mo police station lawan mo itu de henry mentah bangi pa bukan don pian ikene ka checkpost kemudian le ni persajo bangi kerpat le ni ba inum le ikene kam nomor ni kalau persa ya karang juga berpas mo na tak ko nantakin sa gawin baka kabaan kalon ba habodon ka di checkpost namar ka morka police station kaman power ka kaduna tang bakan ay ka service ko ba tila dadan sa checkpost kamot ki police ki baday ban ay ka service ki pa ki berangkam ki jirap emergency berkontrol ka law and order ban pay ki portale hal sinong gitaw kamot babon ki gila bon kam no checkpost tekandi kamot la ni ba kalwara ka jitu ko kabubun yang kajung trika mo po sinong pathaw aku bagi pilih tu langsung kan air kesebes kau bahasis ke bahan susna tadi kau tegak kebaar belum bah ni baling bah cindan ke checkpost ni bagi pilih kemudian porsu balik patrolling haki highway kemana haki yong haki sinong kita ni bah kejing jinjur di kamtu tu masih tu senang haki sinong kita nanti kali kebiang harus kita salwi isya nanti nanti driver isya show waktu nanti isya termasuk kita berperan te kene ri kawai ka ni pa ban checkpost ni pa police budan the kin ya patrolling ko mujulo hakisnong kithaw ki yo ihan nang ta ko inda ke ko ta ko pero bakin aga service ko bakloi pa nang ta sabai ko ta ko balai habodan ki jinja ini lagi jing rumah bos nang pathaw ke case ko pero la ko ki drop cases kala ko ki baperthut ke ka song san ko ta ko pero te ta ni protection police Nasa kedistan ke batang sangko mita nasi spak mita kemudian bompor sistem kata si kata bukan respon. Dengan klik ai kata ko umba undon beliau. Cai kita beliau kita checkpost. Tekane kemudian kalau asa kado kemudian kata ke checkpost, ini kata ke police station kemudian nanti kalau bahkan saya ke checkpost, ini kata saya ke ba. Nasi ki ba harus nak hidup ko masyarakat dengan lam diberi masyarakat mo nang gilekan Kerpat sekar berman ras hati por kemudian pis kopos kalau bekiran kam nantaban ai chisna dai pa ban sosna te kamne mo bekindan kita checkpost kata dia kowe te langani dan kam dan checkpost mo to yu dan police station tan kowe jadi opening check kita ki ibnu ki borong na ba aperni dan ka infiltration ada sarang dan kita ki kita te kadi kamram chuki te kismo bekidan dan ka threat na jima bankem ni kilo ni ibnu ni bosubas leo sekila ban Sipol berbuat ini parkir ini ki checking point ki hatung kita ke buat.